Mbaye ikaze kuri Keya Empire makuru yihutirwa ari kuvugwa mu gitondo cy'uyu munsi nuko umugabo wo mu karere ka Karongi witwa Kizumwami Emmanuel ufite imyaka 40 y'amavuko yabonetse yapfuye nyuma yaho yari yavuye mu rugo agiye gusengera ahantu hatemewe mu mugezi wa Musogoro. Ibi rero bikaba byarabayereye mu mudugudu wa Buhoro akagari ka Kibirizi umurenge wa Rubengera. Kizumwami yaratuye mu mudugudu wa Ruvumba akagari ka Mataba umurenge wa Rubengera mu masaha saa 5 n'igice nibwo uyu mugabo yabonetse mu mugezi wa Musogoro ahantu hihishe hagati y'imisozi n'intoki. Abaturage baganiriye n'itangazamakuru bakaba bavuga ko yari yavuye mu rugo afite igikapu kirimo igitenge, inkweto, isafuriya ndetse n'ikibiriti. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kibirizi Imana Viateur akaba yatangaje ko amakuru y'uko uyu mugabo yaruhamye bayamenye tariki ya 13 Kamena saa 10 z'umugoroba bagiye kumushakisha barara batamubonye bakomeza buke bwaho nabwo yabonetse. Avuga ko rero hati ntabwo irazi ko ari harehare na hano mu isomo ngo bajyaga bahasengere kubu haracukutse. Yagiyemo rero asanga harabaye harehare ahita aheramo abamubonye n'abantu bari kuhasengera na hano hishe cyane hagati y'imisozi ibiri mu ntoki. Habimana yasabye abaturage kwirinda gusengera ahantu hatemewe, habagira inama yo kujya basengera mu nsengero zemewe n'amategeko zujuje ibisabwa. Umurambo w'uyu mugabo wajyanywe mu bitaro bikuru bya Kibuye gukorerwa isuzumwa mbere yuko ushyingurwa. Naho muhanzi ukomoka mu gihugu cy'u Burundi Nimbona Kidumu Jean Pierre uzwi nka Kibido Kibuganizo avuga ko abamushinja kuba ajya aneka abarundi bahungiye mu Rwanda babeshya kuko ari inkuru zo mu kabari. Mu kiganiro rero yagiranye n'ibitangazamakuru i Nairobi muri Kenya, Kidumu yavuze ko ati nakomeje kujya mu Rwanda kandi nta na rimwe bari bambuza kwinjirayo. Hari abantu bavuga ibintu mu kabare ngo urabona akunda kujyayo, hari abarundi bahungiyeyo babyemeye bakavuga ngo yewe baranyohereza. Abajijwe uko yabyakiriye ati ngewe nakomeje gukomeza kuba uwo ndiwe, ndirimba hano na hariya nuko nkorera amafaranga. Kidumu akavuga ko asanga nta mupaka uri hagati y'u Rwanda na Uganda. Ati ngewe iyo mbonye umunyarwanda mubona nk'umeze nk'umurundi. Akavuga ko ibya politike yigeze kubijyamo ariko ko yabivuyemo bitakimureba. Ni mu gihe mu yandi makuru abantu 6 bo mu kagari ka Arusha mu murenge wa Bigogwe mu karere ka Nyabihu bapfuye mu buryo butunguranye bikekwa ko bishwe n'inzoga banyweye iri mu bwoko bwa kanyanga yitwa Rubenge. Makuru rero akagaragaza ko aba bantu muri rusange bapfuye ku 15 Kamena 2026. Amakuru kandi atangazwa nuko aba bantu 6 barimo 4 bo mu rugo rumwe ndetse bikekwa ko bishwe n'inzoga y'inkorano yitwa Rubenge banyoye. Bivugwa ko aba bantu bose bapfuye mu bihe binyuranye barimo umukecuru n'umugabo ndetse n'umwana wabo n'umushumba wabo. Ni mu gihe abandi babiri nabo basanzwe ari abashumba aho abo babasanze bapfiriye mu biraro by'amatungo baragiraga ndetse bakaba babasanganye amacupa yarimo iyo nzoga bikekwa ko yabishe. Inzoga bahaye izina rya Rubenge iri mu bwoko bwa kanyanga ari nayo bakeka ko yabahitanye uko ari 6 kuko bose bari bayinyoye ndetse bivugwa ko ikorwa muri tineri, umuti usanzwe wifashishwa mu bikorwa by'ubwubatsi mu guhanagura ibyuma. Makuru kandi avuga ko hari abantu 4 nabo banyoye kuri iyo nzoga bakiri mu bitaro barembye, mu gihe bari 6 nabo barimo 4 bapfiriye kwa muganga nk'uko amakuru agera kuri Keya Empire bitugaragariza. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuyobozi wa Patriotic League of Uganda General Muhoozi Kainerugaba yirukanye umunyarwanda Frank Marimungu Gashumba ku mwanya wa Vice President w'iri ishyaka rya Patriotic League of Uganda mu Uganda. General Muhoozi akaba yasimbuje Gashumba witwa Kiryowa Kiwanuka wahoze ari intumwa nkuru ya guverinoma ya Uganda muri manda ya President Museveni ishize. Mu mpinduka zakozwe ku 15 Kamena uyu mwaka, General Muhoozi akaba yanasimbuje umunyamabanga mukuru wa Patriotic League of Uganda David Kabanda Ntyazo ashyiraho witwa Fadili Twala Kabanda, ariko azakomeza kuba umwe mu bagize
komite nkuru y'iri shyaka hari n'abandi bayobozi basimbuwe abandi bahindurirwa imirimo mu kiganiro cyitwa Entuga gica kuri Radio 4 mu gitondo cyo ku 15 Kamena uyu mwaka. Gashumba yabajijwe n'umunyamakuru Kungu Ali Mahadi Adam ko yabyakiriye avuga ko yatuwe umutwaro wari umuremereye ati rero niruhukije nge nka Gashumba Patriotic League of Uganda yari meze nkaho yanziritse ati ndashimira cyane muzika n'urugaba kubwo kumpa umwanya nanjye ngashyira itafari ku izina rye ubu ndigenga hari ibintu ntajyaga njyamo nkifata ariko ndigenga. Kabanda we yavuze ko ati narasabye gusimbuzwa kuko hari abari bamereye nabi kuko ntuma batagera ku byo baba abashaka. Ku 14 Kamena uyu mwaka makuru twamenye nuko muri rusange hari umwuka utari mwiza hagati ya General Muhozi na Gashumba bitewe n'amagambo aherutse gutangaza ko ashobora kuvuka Ventura muri Uganda mu gihe ikibazo cy'abanyarwanda cyakomeza kwirengagizwa. General Muhozi yari yavuze ko bazabiganiraho bombi. Ni mu gihe kandi umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Seth Kikuni yavuze ko Perezida Felix Tshisekedi ari we nyirabayazana bibazo by'umutekano igihugu kirimo. Anavuga ko umutwe wa AFC ya 23 utagomba gufatwa nk'umutwe w'iterabwoba. Ibi Kikuni akaba yabivugiye mu kiganiro cya Space cyabereye ku rubuga rwa X cyari cyateguwe n'umunyamakuru Stanislas Bujakera agaruka ku bibazo by'umutekano muke bimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kikuni akaba yavuze ko adashobora kubaza Perezida Paul Kagame ibijyanye n'ibibazo bya Kongo ahubwo ko ibisobanuro byose bikwiye gutangwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ati ni Tshisekedi wateje akakavuyo kose nge sindi umunyarwanda ngo nge kugira ibyo mbaza Paul Kagame, nge ikibazo nshobora kukibaza Felix Tshisekedi gusa twageze kuri bidute agomba kubidusobanura. Kikuni akaba rero yavuze ko mbere yuko 23 yongera gufata intwaro bamwe mu bayigize bari bararekuwe cyangwa bagahabwa imbabazi ku byemezo byafashwe ku butegetsi bwa Tshisekedi. Yanibukije ko abarwanyi ba 23 bamaze amezi 18 bacumbikiwe Kinshasa nyuma yo kuva muri Uganda. Yibaza uwabimemereye ati ninde wabarekuye binyuza mu iteka rya Perezida ese ni Kabila cyangwa Tshisekedi. 23 yari icumbikiwe muri Uganda ninde wayicumbikiye amezi 18 Kinshasa ese ni Kabila cyangwa Tshisekedi. Uyu munyapolitike akaba yanavuze ko ubwo Tshisekedi yageraga ku butegetsi 2019 icyamurangaga cyane cyari ugushaka kugabanya ijambo rya Joseph Kabila. Avuga ko muri urwo rugendo yashatse ubufatanye nabo yabonaga nk'abarwanya Kabila. Mu magambo ye rero ati ntabwo yarazi ko ari harehare na ahantu mu isumo. Rero bikagaragaza ibyo Perezida Felix Antoine Tshisekedi ari gukomeza gushinjwa. Ati Tshisekedi wateje akakavuyo kose nge sindi umunyarwanda ngo nge kugira ibyo mbaza Paul Kagame, nge ikibazo nshobora kukibaza Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Muri ibibazo byose rero ati ninde wabarekuye avuga nyine abo muri 23. Tshisekedi yagiranye amasezerano n'abantu bose yabonaga nk'abanzi ba Kabila harimo 23 ndetse na Kagame. Yasohoye RDC hafi muri SADC ajyana muri EAC kuko kuri we SADC yari iya Kabila. Kikuni kandi yahakanye imvugo ikoreshwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ivuga ko AFC 23 ari umutwe w'iterabwoba. Ati AFC 23 si umutwe w'iterabwoba. Umutwe w'iterabwoba ni garurira ibice by'igihugu nturwana n'ingabo za leta imyaka myinshi, ahubwo icyo muri rusange bakora no kujya mu biganiro na guverinoma. AFC 23 ni umutwe w'abarwanya ubutegetsi bitwaje intwaro. Kikuni akanakomeza ku miyoborere ya Tshisekedi amugaragaza nka perezida umunyantege nke byanga bikunze uzanishwa. Ati Felix Tshisekedi ni perezida ufite imbaraga ubaho mu bwoba buhoraho, no muntu urangwa no gukeka buri wese tuzamunesha kandi tuzakuraho ubu butegetsi bw'igitugu. Reka nyirukire mu gihugu cya Uganda. Ihuriro ry'abanyamategeko ba Uganda Law Society ryatangaje ko ryatanze igihe ntarengwa cy'amasaha 24 kuri guverinoma n'inzego z'umutekano yo kuba zarekuye Elias Lukwago wahoze ari meya w'umujyi wa Kampala. Nibyatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'agateganyo wa URSC Babu Sari wagaragaje ko hashyizweho itsinda ry'abanyamategeko bakurikirana uko amategeko yakubahirizwa hakurikijwe ayo imbere mu gihugu n'amategeko mpuzamahanga. Mu gihe Lukwago atabarekuwe mu gihe cy'amasaha 24 yatanzwe
yabitangarije rero abanyamakuru ku munsi w'ejo hashize. Ibi rero bikaba byatangajwe n'uko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Gen Muhoozi Kainerugaba atangarije ku mbuga nkoranyambaga amashusho agaragaza ko Elias Lukwago yatawe muri yombi, n'amashusho agaragaza Lukwago yambaye umupira w'amaboko magufi nanahambiriwe igitambaro mu maso. Elias Lukwago akaba asanzwe ari perezida w'agateganyo w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya People's Front for Freedom PPF, akaba ari no mu banyamategeko ba Dr Kizza Besigye utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni. Lukwago n'abandi banyamategeko ba Besigye bakaba baherutse kurega Gen Muhoozi Kainerugaba mu rukiko bavuga ko afite umugambi wo kumanika umukiriya wabo, ndetse yabyitangarije. General Muhoozi yahawe iminsi 7 yo kuba yatanze ibisobanuro, ariko yavuze ko atazitaba ndetse n'uzagerageza kumugezaho inyandiko z'urukiko azamuta muri yombi. Amakuru yatangajwe yagaragaje ko Lukwago yafashwe n'abantu bambaye impuzankano za gisirikare asanzwe iwe mu rugo mu gace ka Wakariga. General Muhoozi akaba yashyize ifoto hanze igaragaza Lukwago yabuze ayacira nayo amira, ayirenzaho amagambo agira ati ari guhora avuga ngo mumbabarire ntacyo byamufasha. Ubu ubundi butumwa bwinshi yagiye ashyira kuri X, General Muhoozi ati ntewe ishema n'umubabaro nzateza umunyabyaha Lukwago. Ni mu gihe wagaragazaga ko atewe impungenge na Lukwago, umugabo w'ingabo za Uganda yamubwiraga ati ni wowe ukurikira. Lukwago yatawe muri yombi nyuma y'uko agaragaje ko hari abantu bitwaje intwaro bazengurutse urugo rwe, ndetse Gen Muhoozi akaza gutangaza ko ari we wategetse icyo gikorwa. Nta rwego rwigeze rutangaza aho Lukwago yaba afungiwe cyangwa ngo rugaragaze ko haba hari icyakurikiranyweho. Indege y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya B-52 Stratofortress bomber yahanutse ikimara guhaguruka mu kigo cya gisirikare cy'ingabo zirwanira mu kirere cya Edward Air Force Base giherereye mu majyepfo ya Leta ya California mu birometero 160 uvuye mu mujyi wa Los Angeles. Impanuka rero yo ikaba yabaye hagana saa 3:20 z'umugoroba ku isaha mu Rwanda, hari saa 5:20 ku isaha ya California. Ubuyobozi bwa Edward Air Force Base mu itangazo bwashyize hanze ntibwavuze niba hari abantu bakomerekeyemo. Umwotsi wirabura wagaragaye ututumba kuri iyi ndege. Itangazo rikaba rivuga ko itsinda ry'abashinzwe ubutabazi ryahise rihagoboka. Amakuru yisumbuye akaba agenda atangwa uko agenda aboneka ku birebana n'iyi mpanuka y'indege. Nyuma y'uko rero iki kigo cyavuze ko ikibuga cy'indege zacyo gikoresha cyafunzwe, ndetse indege zagombaga kuhagushwa ziri kwerekezwa ahandi. Indege ya Boeing B-52 Stratofortress zimaze hafi imyaka 76 zikoreshwa n'igisirikare cya Amerika. Ni zimwe mu zifashishijwe mu kurasa kuri Iran mu ntambara Amerika na Israel bimaze iminsi bihanganyemo na Teherani. Izi ndege zishobora kugenda mu ntera y'ibirometero 15 uvuye ku butaka, zishobora gutwara ibihumbi 31 by'intwaro zitandukanye. Aha kandi nkaba nakubwira ko zishobora kugenda intera y'ibirometero 14,000 zitararongerwamo amavuta, zifite ubushobozi bwo kongerwamo amavuta ziri mu kirere, bituma zongera intera zigenda zitwara abantu 5 bafite inshingano zitandukanye. Ku munsi w'ejo kuwa mbere kandi ikigo cy'itangazamakuru kigenzurwa na leta Amhara Media Corporation cyo muri leta cyatangaje ko abantu 31 bishwe ubwo bisi yagwaga mu mpanga mu karere ka Amhara ni mu gihugu cya Ethiopia. Iyi bisi ikaba yari iturutse Idesi yerekeza mu murwa mukuru Addis Ababa igihe impanuka yabaga, nk'uko byatangajwe n'itangazamakuru hano muri iki gihugu. Igipolisi kiba kivuga ko kugeza ubu abantu 31 bahasize ubuzima, mu gihe abandi benshi bagize ibikomere byoroheje ndetse n'ibikomeye. Impanuka zica mu muhanda zikunze kugaragara muri Ethiopia, aho usanga ibipimo byo gutwara bikunze kuba bibi cyane, ibinyabiziga byinshi bikabungwabungwa nabi. Muri 2024 byibuze abantu 71 bapfiriye mu majyepfo ya Sidama nyuma y'uko ikamyo irenze umuhanda ikagwa mu ruzi. Hano ni kuri Care Empire, mukomeza mwanya natwe makuru agezweho.